baba bakwise bipande barukwore ko kwetumbwita kandi nubagira ngo tubacenda bwebembezo bwa Sheikh Aus Muyingo or District Kadhi wakazo District kazo batiri turakengine nawo kandi tukumwenda nizoba narumwe Allahu Akbar tukumwenda kandi nekindi abebembezi ba Kampala muturiremo kwe bagireho abutwa ababere bateireho abamazire myaka 3 district yabenebemberwa Miyingo emazire myaka 3 tekozire kantu kona ground so twenda ngo Abasiraamu bwa Kiruhura revenue ya Kiruhura eyamba ba Kiruhura and most especially aha mashomero ga Kiruhura. Aba bane bayesharinga no bagira ngo Sheikh Aus yabatihirwa mu ntebe yo bwa District Kadhi Abasiraamu muri Kiruhura buriyo no bukumbagara ove mbintu bya Kiruhura ne group yo etabudde Kiruhura tetulina ke tufuna ku bigambo byo kulwanagana nawe omuntu ali ku group eyo regional kazi watuuza ba District Kadhi ekabale noleta owembalala oyibanda n'abalala ni musalamu district abadde Kiruhura atule naye mwatatukola ensobi nnyo y'amaanyi okulanga gwe District Kadhi odire regional Kadhi odire ebiwandiiko n'obituulira Kiruhura hata mu district ya Kiruhura harimu hinka ba District Kadhi babiri groupe ndijo nenda ngweronde na groupe yaronzerwe ekwebemerwa agisempebwa nenda ngweronde mbwenu tukwenda muhondano umuganda Abasiraamu ba Sheema bashaziremo kwandikira mufuti wa Uganda okumushaba kutaho mu nshonga zabo ezicherirwe ko nibenda District Kadhi omusya bwa nyuma yo kwemereza twira ruho Abdumajid Kamara aba babiri bari mu rukiko rukorirwa hamuzigiti gwarwanya mu Kinya mu division ya Kashozi mu district ya Sheema ebire ruho ruganyuma kwiha twafuna toyetongo mu district ya Sheema abasinya na primary twazitayo mushafu yagenda bwamperayo tukatandika kutera amasumu nagamajingo simu tuzine kunka tuzoruho kaziho ikigo rwavugwa bayesharinga n'enshongejo ngo ndigera kutunga kazo ndijo kuko go wiki tubakira baka Supreme Council yakwatanise na mufti wa Uganda akemereza District Kadhi kandi twamarubwire bw'injitina mwebembezi mwantu atakente bikanisa na n'urukiko urakore follow-up ukahamza mwanshongezo gasha kwa ari waso Mwebani ali waso kandi kwesharinga kwaba kuri yo muri Kiruhura tikazo ko kutwatwa abagambi